kuraso ngazo makanyalanya papote tela ko wakashowa example ikina tu wakikambe papote tela akia culture kakomola kawama mauhu wanyanya papote tela akutakana ahadana mungala loseno medana bukambe ko njo constitue loseno la akinde alors wakasonja kana wawamatu onapami aki nakashwambovo paka wa oncle kana kumbuke kosa okufumbika akiwo oswaki eso ikwa wiyo fundami wa kilo lo culture kaki so shwa tetela tasho comprendre no mboka kambuto ya tambo ya malitale fula tako maleneso ma ouye fula à mon avis va changer puisque ouais comment la wiyo ala kaso wa utana wiyo ngaso tu nende kake wapote tone ndaki guerrier mais nende kande ku kambi ku kanayimba one papote tela hakuke kanayimba kanga ye machiche puisque nde haya shapada kanayimba nde wakashe exemple omochi da wakatsumba kasaka taka cho kilometra kumyasa tumawembo nyama datu sumba asaka kusungu kone asaka na mena toko tenda lena wasumbawo kunde njela nde chololongo mochi vocho kutukumale na asala okodi kilometra kumyasa kunde minda wasala asaka kone asala wala asakane kone no la kodi me danko neskema la kula wembo nyama ne bu kema wembo nyama bonde ke do bula wembo nyama hanyoko ke mune ane no shwa to che shoko hatuko ke pemba monele ko puisque wa cheso ko ta hembi mone aso wakatruvione papote te la kema la creativité ka kanayimba dambione no kodi tane makan kilometra kumyasa to est-ce que shoko kachaima kodi monela kodi la kula wembo nyama la wa shweli exactement wo huashi walena ka watena wosa kodi ko vomunga kodi yo yaki wo vovwame ya vombela sakao creativité nende keso kaki nende kawoke oso di kambodi montu nyambo mbola uyo papa ya tetela la yo teketa uyo papa ya tetela le côté histoire c'est plus précisément compter histoire à l'emi c'est ça qu'il faut.